Hello Triple Sports Arena people. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo Triple Sports Arena twarabiretse twabivuyemo, ariko ntabwo twabivuyemo. Mpuye na Bresso arambaza ati bimeze bite? Ati Kandanda Sport urimo kuyikurikirana, ariko turimo kuyikurikirana ndetse tubateganyirije ibintu byinshi. Turimo gupanga ibintu byinshi bitandukanye. Triple Sports Arena ntabwo twayireka, nubwo twabivamo byo ntibyatuvamo. So ubu abakunzi b'umupira w'amaguru hari irushanwa rikomeye cyane, World Cup irakomeje. So kuvuga ngo tugarukiye igihe ariko ibyo muri siporo byo ntibijya birangira. Turava muri World Cup, nituva muri World Cup tujye muri African Cup of Nations qualifiers. Umwaka utaha abantu barabizi ko 2027 muri East Africa, Tanzania, Uganda, Kenya turakira igikombe cya Afrika. Ni hano hirya mu baturanyi, ushobora no kuzansanga. Hari icyizere se iriya Cup Vert ko nabonye bitoroshye? Ibyo ntabwo turabijyamo cyane, ariko igihari cyo ni kimwe. Reka tubanze twiganire kuri World Cup. Hanyuma se bimeze bite World Cup urayibona gute? Amasaha yabaye insazi kabisa. Amasaha arakomeye, abajene ntitukiryama. Match ziri saa 8, ziri saa 4, ziri saa 2. Igikombe cy'isi cyatangiye kuri 11 z'ukwa gatandatu niba ntibeshye neza. Kizarangira kuri 19 z'ukwezi kwa karindwi turimo. Imikino ya kimwe cy'umunani yatangiye. Okay. So kugeza kuri hari ibihe rero byagiye biranga igikombe cy'isi. Ikipe yatunguranye kwanza ni iyi. Ikipe yatunguranye ni Cape Vert. Igikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka gisa nkaho cyabaye special kubera udushya cyazanye. Hari utuntu dutandukanye twagiye tubamo abantu batari biteze. Ubwo ndavuga Cape Vert, igihugu cya mbere gitoya kivuye kirenze knockout stage n'abaturage, kirenze amatsinda. Nyuma tunabibutse ko Cape Vert buriya ni abaturage 500,000, kandi igihugu gituwe n'abaturage 500,000. Igihugu twabonye umuzamu w'imyaka 40 wigaragaje. Bamwe bavuga bati mu by'ukuri Cape Vert iratashye ejo bundi kuri Argentine. Ubonaga ko yanayigoye nyuma y'ibitego 3-2. Ubonaga ko yanayigoye mu by'ukuri, usibye ko habamo ka kantu ko kuvuga ngo na Argentine ya Messi. Iyo bavuze Argentine wongeraho Messi, abakunzi b'umupira w'amaguru nibo bavuga ngo haba hari Argentine hakabaho na Messi ku giti cye, urumva. Ariko ubundi Cape Vert mu by'ukuri yari yakinnye umupira mwiza, ni ya kipe idefanda, ariko noneho ntidefanda ngo nibona umupira ibe igipira ndaguteye kwa kundi hiti degaja. Amakipe menshi adefanda degaja bari imbere, ni ya kipe itangira guhanahana ikubaka ikintu. Ibitego byayo bibiri uko byagaragaye ubonaga ko harimo buri gitego cyari cyubatse kandi byari ibitego byiza. Twabonye umunyezamu Vozinha w'imyaka 40 wigaragaje. Twabonye iyo Cape Vert irinda iva mu matsinda mu mikino 3 idatsinzwe n'umwe, irinda ivamo muri knockout ejo bundi muri round of 32. Ubona ko ivuyemo nk'abagabo. Bamwe bakavuga bati ubwo Cape Vert ivuyemo, ariko isize igaragaje ko mu by'ukuri nta kidashoboka. Igihugu gitoya nka kiriya cyitabiriye bwa mbere igikombe cy'isi gishobora kuza kigatanga akazi cyangwa kigatanga challenge. Twabonye DR Congo yakuragaho amateka mabi isanzwe ifite mu gikombe cy'isi. Bwari bwa kabiri itabira igikombe cy'isi, ariko abantu tubibutse ko mu mateka buriya wongera mu gihugu cyatsinzwe ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Ahubwo se yigeze itsinda igitego? Ubwo igikombe cy'isi herukamo n'icyari cyo mu 2074 yatsinzwe match 3. Match ya mbere yatsinzwe ibitego 2-0, itsindwa niyo bita Scotland, itsindwa niyo bita Yugoslavia ibitego 9-0. Match ya gatatu itsindwa na Brazil ibitego 3-0. Story ya Congo buranzayigarukaho nayo irashekeje. Story ya Congo Congo buriya kugira ngo itsindwe biriya bitego byose
ngo muri match eshatu, match z'amatsinda yatsinzwe ibitego 10, ubwo ni 14. 9 uteranyijeho bitatu 12, ugateranya ibindi bibiri bikaba 14. Buri ni ikipe ya kabiri ku isi itsinzwe ibitego byinshi. Ikipe ya mbere niyo bita Moldova, yigeze gutsindwa na Hongiriya y'ibitego 10-1 mu gikombe cy'isi. Ibyo twavugaga rero ibintu igikombe cy'isi kidusigiye cy'uyu mwaka ni byinshi. Twabonye Argentine ya Messi irimo kwitwara neza nyuma yo gutwara igikombe cy'isi cya 2022. Abantu bati Messi ku myaka 39 on fire, kugeza ubu arimo afite ibitego byinshi, we na Mbappe baranganya ibitego 7 kugeza ubu. Bamwe bakavuga batese Messi Argentine ishobora kwisubiza igikombe. Numva twabonye Portugal ya Cristiano yanganyije match ya mbere, abantu bati biranze, ariko ibitsinze match ya kabiri itsinda Uzbekistan 5-0. Ronaldo atsinda ibitego 2, batangira kugira icyizere batese Cristiano ntiyaba ari we kibazo muri Portugal. Abandi batariko Cristiano ntiyaba ikibazo kubera ko nta muntu uri kuri level n'ubundi yo kumusimbura. Baramukuramo bakazana akakana ngo ni Conceição, kaza ukabona mu by'ukuri nta difference nini gatanga. Usibye ejo bundi bagize gutyo bakazana Goncalo Ramos agatsinda igitego kuri iyi match batsindaga yo muri knockout yo muri round of 32, batsinda Croatia 2-1. Abantu barabizi ko Ronaldo yatsinzemo igitego ubwo agejeje 3 muri iki gikombe cy'isi. Yongeye kuzamura deba hagati ya Messi na Ronaldo, bibaza bati Ronaldo igihe atatwara iki gikombe cy'isi mu by'ukuri akagira n'ibyago Messi agatwara igikombe cy'isi cya kabiri. Ubu ndavuga icyo atari icya Argentine, kuko Argentine yabigize ibikombe 3 nyuma y'icyo muri 1986 niba nibuka neza cyo yatwaye mu gihe cya wa mukinnyi wabo wari ukomeye Maradona, Diego Maradona. Gusa nanone ntitwakibagirwa ko hari na Spain hafa. Spain irimo kwitwara neza kugeza ubu, usibye match ya Congo yatsinzwe yanganyije ubusa ku busa, nta yindi match iranganye. Ifite Tara hariya, ifite bawe ya Zabare, ifite abo bita ba Lamine Yamal. DR Congo ya Cape Verde ntabwo ari Congo. Congo yanganyije na Portugal, ari imbyitiranyije, yanganyije na Cape Verde. Usibye iyo match yonyine, izindi match zose ubona ko Spain irimo kwitwara neza. Bakaba bati hari Portugal, hari Spain, hari Argentine. Mu by'ukuri iyindi yabamo byaba gutungurana, ariko icyo tuvuga no ko Triple Sports Arena turahari. Tuzabanyurira muri Rayon Sport. Rayon Sport imigurire yabo bati ibintu birakomeye cyane, irimo kugura abana. APR FC imaze kugura kugeza abanyamahanga 3, umudefenseri, umukinnyi wa hagati ndetse n'umuzamu. Bakagira bati se APR kera kabaye yabigiye kugera mu matsinda. Reka dutegereze turebe. Triple Sports Arena rero nari mpuye na Epitasi hano arambwira ati mvunguriraho bimeze bite muri siporo. Reka mbabwire ko turahari, tugiye gukora, turaza kwicara ahantu muri iyi minsi, ibikoresho biri kugenda biboneka, tujye dukora ibintu bikomeye cyane. So mbere yuko nshika rero dore mba nkufatiranye uri kugenda naye nkavuga ati ntabwo wagenda nakubajijeho gakeya. Ukurikije uko iyi World Cup uri kwibona, urabona prediction yawe? Prediction ugendeye ku ma equipe ngobo amaze gukomeza nko Maroc yarakomeje, Ubufaransa bwarakomeje bizahura, hari game ya England na Mexique, hari game ya Brazil na Norvege. So ukurikije aho ubu ngubu ibintu bigeze, prediction yawe ku gikombe cy'isi urabona bimeze gute? Prediction yanjye ku gikombe cy'isi, hari amakipe 3 mbona sibye ko ari favori ku bakunzi b'umupira w'amaguru bose. Hari France, hari Portugal, hari Spain. France iyo tubivuze gutyo dushingira nanone kuri Swad, gusa twakibagirwa yuko mu mupira w'amaguru hajya habaho no gutungurana, kubera ko na Brazil iri hariya ntabwo wayirenze ngo, ariko amahirwe yayo makeya.
Portugal iyo urebye hagati hayo bivugwa ko mu gikombe cy'isi kugeza ubu uko bigaragara niyo kipe ifite hagati hakomeye. Ubwo turavuga hagati hari productive ha Vitinha, kuba haba hari productive n'ama individualities n'ama qualities y'abakinnyi ubwabo biratandukanye. So no kuvuga ngo hari Vitinha, hari Ruben Neves wo mu ikipe champion w'i Burayi, akaba Bruno Fernandes umukinnyi navuga ngo ni playmaker wo muri champion ikomeye cyane nk'Ubwongereza. Kugeza ubu niwe wa mbere mu Bwongereza, akaba no wa mbere ku isi ubemera umupira bawusesengo bawureba ndetse navuga ngo understanding umupira. Twareba Cristiano Ronaldo, twareba impande zabo, urabona aho Rafael Leao nawe nitara nubwo bwose ubu bitameze neza nko muri uyu mwaka washizeho imikino, ariko nawe nitara igenda izamuka neza. Twajya muri defense tukabona ba Ruben Diaz, ni umudefenseur ufite experience, ba Joao Cancelo, tukareba umwe muri aba right back beza cyangwa se ba kabiri abakinnyi bakina ku ruhande rw'iburyo, Semedo na Cancelo, Nuno Fernandes ukina iburyo, Nuno Mendes ukina ibumoso, umwe muri ba gatatu beza. Wenda umuntu bapfa kuhangana ni uyu muhungu wanjye wo muri Spain, Cucurella wagiye muri iyo Madrid, avuye muri Chelsea. Nabonye na Yamine avuga ati umuntu umugora cyane bahangana ni Nuno Mendes. Ari mu bantu bagoranye cyane kuba wahangana nawe, kubera ko Lamine Yamal aca iburyo undi agaca ibumoso, bivuze ngo bazaba barimo guhura. Match nziza cyane twiteze muri round of 16. Round of 16? Ni round of 16. Kimwe cy'umunani se round of 32 twayivuyemo. Haitajyaho round of 16. Nazahita hajyaho quarter final. Nyine round of 16 niko bayisuye mu gikombe cy'isi cy'ubu, ubundi twahitaga kimwe cy'umunani. Ariko ubu ngubu nta kimwe cy'umunani gihari, hari round of 16 hagahita hajyaho quarter final. Kubera ko hiyongereyemo iriya round of 32. Kuko icyo gihe byari kuba ari nkaho nyine nibwo buryo niyo structure kugeza ubu ngubu ya World Cup. Ariko Portugal ishobora gutungurana ikagitwara, Argentine ishobora kucyisubiza, nayo ifite Messi wayo, ifite ba Rodrigo de Paul, ifite ba Enzo Fernandez, abamediateri beza nk'abo ngabo. Wajya inyuma ho gato ukasanga umuhungu wanjye muri Manchester United, Lisandro Martinez, ukabona ko mu by'ukuri nayo si ikipe mbi. Spain nayo nyuma yo gutwara Euro ya 2024 ntacyo yahinduye, umutoza ni wa wundi, squad ni ya yindi, bivuze ngo mu by'ukuri izo kipe eshatu ushobora hazavamo imwe twari igikombe. France yo ntabwo twakwirirwa tuyivuga, ni umuriro wo kotera kure, ikipe zayicika. Maroc ndayisengeye cyane, igize ibyago ihuye n'igikoko. Round of 16 Maroc ntizahura na France muri quarter final, kuko izo zamaze gukomeza ku kindi cyiciro. Ndayibabariye cyane kuko ibyo yakoze yarabikoze, ariko burani hari igarukiye. Maroc iragarukira quarter final tayari yatashye, kuko iyo urebye France yabawurise, ukareba Mbappe, ukareba Dembele, ukareba ba Jules Koundé inyuma kuri kabiri bazamuka, biba bigoye cyane. Ukareba ba Lucas Digne ibumoso, ukareba defense yayo y'uyu muhungu wanjye Upamecano, ubona ko mu by'ukuri atarimo kwitwara nawe muri iyi minsi, nubwo yaje tumushidikanyaho. Ukareba na William Saliba, kapiteni, umudefenseur ukomeye cyane ngenderwaho w'ikipe champion y'Ubwongereza, shampiyona ya mbere ikomeye ku isi. Ukareba Vitinha, ukareba hagati mu kibuga harimo Adrien Rabiot,
umumediateri mwiza wa champion w'i Burayi, ubwo ndavuga ikipe yatwaye Champions League i Burayi, ndavuga PSG. Mu by'ukuri ubona ko France ifite karite zose ku buryo iragucanga ntiwamenya ufata. Iyo tugiye ku gice cy'imbere byo ni ibindi kugeza ubu mu gikombe cy'isi nta kipe n'imwe irusha atake nziza France. Nkuko iyo bakubwira ko nta kipe irusha mediane nziza Portugal. So igice cy'imbere cya France ugifata biragoye. Ugiye gufata Mbappé, Dembele arahari. Niba ugiye gufata Dembele hari Michael Olise, umwe ari ibumoso undi ari iburyo, umwe ari kuri atake undi ari inyuma ye. Noneho bagira n'amayeri menshi yo kuba bahinduranya. Ibyo ni ibintu tuzagenda dusesengura, ariko mu by'ukuri kugeza ubu iri mu makipe amaze gutsinda ibitego byinshi, amaze gutsinda ibitego 14. Mbappé wenyine afitemo ibitego 7. Nka top scorer we na Messi banganya kugeza ubu aho igikombe cy'isi kigeze. Rero France ishobora gutwara igikombe cy'isi, bikavuga ko yaba ibaye ikipe ya kabiri igeze kuri finali inshuro 3 nyuma ya Brazil muri 1994, 1998 no 2000. France ngira ngo barabizi ko yatwaye igikombe 2018, 2022 yari kuri finali itsindwa na Argentine, ubu rero 2026 iramutse igeze finali yaba ikibaye ikipe ya kabiri nyuma ya Brazil igeze kuri finali. Reka dusoreze aho, tuzajya tuganira tuze mu Rwanda tuvuge kuri APR irimo iragura yitegura amatsinda, abanyamahanga iragura ba kapiteni ba Stade Marie n'abamazembe Tupisa Mazembe, Maduzone umudefanseri bita Mohamedou Touré umumediateri mu guturuka muri Stade Marie. Akaba yari na kapiteni wayo, akaba Siruwane umuzamu mushyashya uturutse muri Mozambique, umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Ibyo mu Rwanda tuzajya tubisesenguraho, gusa kugira ngo tubahe overview y'ibigenda bivugwa muri sport aka kanya. Nta kindi, igikuru ni World Cup. Burese ndumva ngira ngo unyuze. So ndumva ngo bari tayari, nari ngufatiranye ubushaka twabonana mu minsi nk'ibiri iri imbere. Iminsi nk'ibiri iri imbere turagiye gutangira gusesengura, ibikoresho birimo kuboneka. Ngubu tuba dukubitaniye ahantu twitemberera gake gake. Tuzagenda tuganira umupira w'amaguru. Tushobora no kugira gutya turatubazanira n'abatumirwa bagiye batandukanye kuri Triple Sports Arena bakunda umupira, tukaganira atari abazwi gusa ahubwo n'abafana bakunda umupira. Urakoze cyane kabisa. Peace and love.